Var baş temaşavan heja hum bxeyratın bernamaya futbol şirove ya ekranın çarpel medyayı. Kek Ali Fikri Şık tiji bxeyrati. تجي بخيراتك يا كامل الدين قوات بشتري مرحبا جي تماشافاني مرة Kek Ali nezi mehke men avbir da bu. Çma men avbir da bu. Em bejin ji temaşavanın mera. Yek ji hinek lig devre evvel bidavi bun. Hinek ji باورم کارت شخصی هبو ت بار کر وگریای کردستانی هنک تو بحث بکه کا تو چوی که تو چکر هنک بحثا وان تشتاب که تخوزی ايكو بحث ولا سرمن ازيبيجن اج عمدي جنافچا اويج بسمل سلاف لهركسي مرحبا كخوش بسمل ازوي قال بسمل تمالا خبار كده تشوي بسمل يعني بلي ايدي الكردستاني ما مالا مجن فري ازبو مالي بسمل وراستيجي از بكيف خوشم نخاصم من قرج خوارني وان حسكر وتشتيكو اسبيت زانم افتشل صالك والاسطنبولي شونا غوشت قي لاستيكا عيارات دانمه تدعما غوشت تنبو وقال فر اتزانم كاز غوشت برخاتكم غوشت تشدخم اويك يعني كيف خوشام جور جالي خوارن da razı yani علي يا دوا يعني هوا فرجي بالخوشه از خوش راد زين خوش راد بوم يعني اسطنبول حبكي اجيانا كمان كونفرمس تبو بلاكو من خباتك روجانا نتكش كان جاز راد زام ازوير ساعات دجي راد بوم للفر اما ساعات دبا حفت السر بياما والله وقد وها نبت لي من راح بوي ما نكون نشفى يعني حواكي خوش يعني راحتيه ده تلور يعني راحتيه دمن يا سياجي والله اتشما dolmuş aman danava 20 dakikada متافجنا عمدي يعني نقبه بس بالعمدي تطبيقي دفرن تخرجوها بازدان بالشوت ناتش يعني او قري خوش دوز كم بيه يعني اجي لبس من الجينجيتيا من الاوردر واسبو يعني نيزي 15 سال زياده شو 15 18 سال من الاوردر واسكر يعني وركم بيه نابرا دياربكر وبسمل باشا علي فكري شك هوايوي ترازي يعني باشا علي فكري شقيك فوتبولي تعقيبتك ابتك اللي باسم الامكاني تشيد من فوتبولي يجي تعقيب بكي دور بله چاوا يعني يكشقه لفر تيمان نافچه من دبي بال ليكي bölgesel amatör ligi باسم 1936 از چما چوان تماشا دكم و bazı rojacarek يجي قاوا عامد سبور المالا خويا بپیشبازی خوره تكافنا و تكوشينكي اتشم ويجي تماشا دكم ايدي از الفي بي ميفيا دي بروتوكولي تماشا ناكم راست چما نافبرا يا غربا درنشي يا جي غربا مور باريقات نوا كچو خورتا و ام قطرونانين هم ماش تثبت ام خود هجينين ايا ماج دقده كيفك يعني ازانم تجبو كارتشي بسم البت فوتبولوجي تعقيبتك امكانيته هناك او دور بسم الاورتا قشيه يعني بسم نابرا باطمانه فارقينه دياربكر چناره مردين نابرا قشاده امكانيته هيك وانا اجي بشوبيني ايه والله دياربكر البته از بينم وايت تجارنا دشي ايه يعني اف كارمن دي من وما بيمانك بحفر امزا كربو مور كربو غوراوي بيمانه امي مساينك يعني كو ام بخازن كاري خمازن بكن امي ماكينه بستيلين ياجي هجمارا انسانا زيده بكن لو ما روجا شمي ويكشن روجا منن شوي هاد روج وايفارجي اوجد جمره دبينن ماچن وكتاغو جرينك هابن باتمان نيزيجا 5 kilometre Diyarbakır Ahmet Nezike 5 kilometre و 9 kilometre Merdine باشت فوتبول اوان دوان محكي باورم تشيور نيزي محكي خاصي محكي
تشوا يعني إمكانته هنا تهريوان بشوبيني دجيدة يعني الماتشات تماشا بكي تشوا دشين دبيت شبت تشافيت تعزين يعني ما بتعزي يعني دك اللي إيه أنا ليه وقت كنت زان بيتر بالا من السرقامة سبورية جبو دتشتغل سرقامة سبورية يك إيصال آمد سبور وحبكت برخوده بده ويكار بخوب قفزين اللقاية كان أفيك إيه ياد دواجي يعني دي كردستاني دي نوا حمو باجارات دي تيما دك تيما كودت كذا بيش تيما كل حرب باجاري آلي قريبي هنا يجي آمد سبوري أو بيه وكا نمونيك لو ما أزويجي شوبينم وبابا بترول سبور إيصال خوشتشة يعني راهي نريوي باشر ليستككو يعني أمي ورن مثلا أناليزا تيمين كردا ده زي وانا اشتبه برسم لآليجر شوان آليجرين كردا تشواتي تشدكن آلي قلي كردا عجيب زاني واي 10 سالة 15 سالة أدبي بكرو أم كرد زمانك ما هي أم هرنا ستاديومي أم بزماني خط هزاورات بكن يعني برا قلت لك وش دفين ما درتين بيش بازي ما لفظك يجي فهم نكن هنگا أبدبه دبلاسمان يعني كسك يكو أم بيجن تي فورتي خوب خو توي بسروي ده هاري ليكو فهم بقى بزماني بي بسردت شيء يعني ناقط فاش تناترسه ليكو بزمانك بياني بسرد هاري شخوي بقطو فيه وقت جدسو لبا بكفه أفياش أوانتاجا كمزنة dezavantaja ويجتنا dezavantaja ويجتنا يعني الفوتبوليستين راقب وقتا فهم نكن ويبك بيجن نغم موانا تشد بين برا بيجن نو بعدين تزعلن كوتينا عامتي يعني اشتك حياة دورته تزعلن عامت سبوجي تشتكي الدنيا وكو علي قرجي بكن لي لولو وين نافام قتا ليه تشتكي عجيبة أريب تركي تزاورات تكن لقابا عاجز دبن ترقين كرمانجي يعني تشيروش صحيح أخوك كيف كرمانجي تكن دلي فرحات تكن ليك بدبه işte Ahmet Spor gol nizam çe vejib Türkiye tkin yani. Evya hasta yapması ne? Kampının ve çare serkirin. أري يعني براسي خوش أمر جي تماشي تيمين خوين كردا بك أفبك لهلبت نتیجه باش انجام باشی مهمه کو مرو هفتم کار به هر مارچا تماشا بکه ورخویا ایسال جبلی باتمانه از تیمین دن تشتین بسا نابینم امیگا وقتن ورن سروان تشتا بريم درباسي مشاركة بن أس بانجوازي كمن هنا يعني أقرأي كمن شخصي تايبت هي د سي و مهده كروجا لحظة ساعات سسيان ده لعمده المكان أرتميس مكان كو خديوي معرم أربعة أما جبو برتوكا من قوس درينش آمد سبور هف بيفينكي و روجا إمزا أما تشكن أجبر ويجا ود بيجن كسيك ويروجي العمدنا يا رياوان بعمده بكفه أزويروجي البندوامه سيه ومه ساعات دي سيادة. باش. هي فيديكم ملت ورا بيروز بيجي دوينا ورده. يعني أري أزيب باخذم هالبت كاملة مودراتور جي وهاب جوشكونه يعني و ما جوشكون بريفه تمام. أزيجي بحثا بوتوكاخو بحثا خو فوتبولي وآمد سبوريك. تقول سي ما هي؟ سي ما هي سي evet evi ما هي. باشا. Ocak Kürt'ü çi bu? Ocak. Dibetçi. Ocak yani. Vallahi nizam Kürt ama her nabet bile dani henek dven çilla peşin. Evet. Bram mahayeki ve beja çetre. Evet mahayeki de. Siye ve mehede. Evet.
Başa tişkidin ji bo herêmê bê jî bajarên Kurda tişkidin eger tu bê jî hebe bêje yana em derbasî mijarên xwe bibin. والله اج بسم البر ممنون بلاكو Memnunum. كولانا سكاكا يعني كم بيجي تركيتين جهيمن herkes بكردي داخل يعني جنجاش خورتا حياة كالا ليش اشبك تنرجي كيدم بي البسم المزن بما زانم كردي والله ناو بسم الله ناو بسم الله خدي herkes دراقينا كردي يعني جارنا نبيخ كردي دستشه يعني اتنج وك نمونه جبو بسم الدبيشم خدي herkes yani alever بكردية تجارت بكردية مروانتي بكردية هفديتم بكردية يعني كم كاس بتركي داخل افتشتكي بروخوشة يعني والله تشكي خوشة شاشمم وقت مگو يعني زاروكتيام و گنجيتيام الور درباس بو هما هر داره و دمي بتركي دي بيوين ام بزو اوكا ماله يعني ما كرديا خوش بير نكر وكيدن بسم الباجارك نافچه كوزموبوليت بوجي قال لك اوكل وربون ناوي چه ترکمن هبون دما عثمانی هذا لور لگنده وان هبون بجيب بون لما بيس كي بشتي سالين نوتي وان قش بار كرنا جوان درات يعني گند من دوان مانا ما او چونه يعني بيجي خشلا برباشا دي كار وگا هيل دسپیکه قدره پینجی جزیده تر کار کرنه هموجی موزیک کردی اوت کن گوداریت کن یعنی رقانا وانه سرس به حیاء ایواری وقتی که زن و عربسک هبو دشونا وده ده آتولیه ده فابریقای ده دنگه موزیکا کردیه و والله يعني موزيك توش ها يعني وها رقيني قد تقصير لكن باشا والله باشا تبسمل بما اوكر حسين مين زاروكتي جنجيتي تبما اني ديرامه حواله من هين لور هنا براستيش چقتم دياربكر السريكي لبسم الجديدم حواله خوي زاروكتي وان درمون ان شاء الله في بهاري انجي هابيني وان امكان شبه امورن ورن ببن ميبانه تجي تلور بي والله كوريا وذكر ما زبن دوامه اذا باشا ام چبكن اندس بمجاري خو بكن فرمو ام وكرغاف جدال كرد دخوازي دس بكن هر چقاس ماچن ويتننجي نابردانه ايجي ليگ بداوي بيه نه نابردانه ليگ بداوي بيه دوزانی دال کرد به که تماشوان من نظام به لیگا خوی اتانی ده سرکت و درکت سوپر اتان استه کی کمج لیگا هری مزن یا سویده yani pişti لیگا هری مزن یا سوید یا دویم اوه دور ده elbette emzanın kek Ali dal kurd dal Kurd Armancavi ne süperetane yani gelek Kurd behevine o lebendene ku dal Kurd projek disa duvere al svenska o bu rajil Avrupa Kurda temsil bike yani daxwaza gelek kesan varaya lomajid be çibkin dibin hazırya xoş nihada bikin futbolisten baş bistinin o beri her tiştiji ku etane de penjara penj bu barımlar rahiner guardi penj bu çem bu nizo çar bu penj bu bu xorte Kurt Yasin Aras serkeftera gibi dest kısmı derketin süper etane İro haber hat rahinerek lehev kirne pere Kiyevi rahineret xazi az zwi bejim hazırya wan هاوی از باش ناسناکم ناوی دالیور ساویچه لسوید دمینه به اصل خواه سربی است جو سربستانه من هناك الكارير اوي مذكر كك علي زياده سركفتن نوي تنن حتى بارتر لي تيمن د سوبر اتانه د او كريه راهي نرتيوان كريه
لتیمین وک بروما پوی کروانی کوگش راقبین دال کرده بون ای آسوریا yani تیمکی وها بنابو دنگ سرگرتنک میتونه من نبیست یا جی بلکه هبه خوزی همه جبر دست بکن نظام yani آگاهین تلسر وی راهنری هی yani تو چت بیشی Yani agahiye min derhaki bir rahineri taybet ninin ez vega dveda rast. Leonardo DiCaprio rahi mezeke yani yinki. Her bu herkesi mici Leonard mi Chopin kaçıya çinine Liberia bir kat çavem beleketiye yani dengevi ne hatiye min navi ne bistiye li etüşteki zanın evtüşi eve de nava menajer ade ve ke menajeri Balkani yani Sırbi, Saray Bosnalı, Hırvat, Umzamçı ve ke tekliye ke mafyatik heye umxabın ev tekliye mafyatik de Swedici le dare ve ezbimci ev tekliye ke vahaye yani neku yeki jihati yeki zana yeki hoş hatiye ambalaj kirin u küfşe yeki ku futbol fem nekiriye bir yara vidaye ez veya yani vega vaha şu baver dibêjim û tiştekî dinê jî wiha hate serê meşfe gava Dalkurt 2017 di Süper Etanê de bû şampiyon û derkete Allsvenskanê dîsa yekî Balkanî anîn ku piştî sê maçan min dît yani ev camer yani tenê balon tirsa min ev e ku ev damer jî wê balon derê û ev zihniyeta li paş vê hilbijartinê ew îrade kî ye ez wê pir merak dikim kî va biryara dide li gorî kîjan krîtera ji bo çê yani mesela Yasin madem ki vekile şampiyon son şansekê didiye ya şansekê didiye Yani abi Yasin ne rahiner bu Jerxana Dalkur'de de kar dikir le vekte go yani serketine ki dest xistı bu Kurd bu jî elbet fermo devam ke yani birastik şuek û bi Yasin re peyman çêne kirin wekî tu zanî min gelek cara vî tiştî rexne kir min zanim bu wê paşa de tiştekî wiha derê yani ku yek rahinerê me be şonkere peyman çêdike yani kêma xwe teslîmî dikî bê peyman ev çi ye ev mejiyekî ne profesyonelî yani dibe ku ew camer iddia bikin em pir profesyonelin û nizam için na ev kar ne karê profesyonelî yadî dua yani çima ji me re pêşniyar nekirin çima em ser vî navî ne axivîn me ev nav ne nirxand çima krîterê xwe nexistin holê kevşek ku hinek dibe em axane em bigin ya jî me perevî em ji kîsê me ye ev tişt em çi bêjin hûnê qebûl bikin yani ez qebûl nakim yani ez qebûl nakim ez ji vê gazê ez ê rexne bikim binirxînim jî Next yani vay var lehev kirin exuya ve bir rahineri dest bi Süper Etanê bikin Keke medî dibe şam dûre qeym şarjî dûre wê lêk dest pê bike weke her kesî em ê şeş heftiya qet devê xwe venekin em ê wî şansî bidnewîjê wa temaşevanê me Erdal nivîsiye dibe lîsansa Yasîn ya ji bo Süper Etanê tune min goya şev Jerxanê de dike ev qeviye rahinertî tune dibe ku pirsgirêkên wisa hebe mesela ne ev yani gelek mesela bira bipirsin yekî dinê jî hebû evî çi bû roya ya wî jî tune bû lê yekî re peyman çêdikir ser navê wî dîsa ev ya derdikeve sahayê weke rahîner li Tirkiyê jî ev tişt heye mesela pro lisansa em bêjin Francescoli Farioli nîne aniha jî cîgirî wî bela ku ew xwedî pro lisansa ew dertê lê esasê xwe de ê ku tîmê damezdirîne çêdike û hazirî maça dike taktîka didîne stratejiya didîne ew in
Yani jere çare pırın. Dere. Başa yani wek miko lig ve pişti de maha dest pê bikin kan binerin wal hev kirine ve bi via devam bikin were wekî din dal Tiştekî din de bêjim. Dixwazim tiştekî din derê de bêjim. bêjim Pê ji Nîsanê re pir heye. Pêşniyara me ew e ku rêveberiya Dalkurd planekî çêke. Biryara lêstikekê bide û ji bo vî lêstikê transfera bike û krîterê bijartina xwe me re parve bike. Yani ev ne dibe çi ye? Em kurmancî bê çi ya teke çi bû? Çi bû? Teke zaviye bi Kurdî çi bû yani? Ev ne medresa bavê wan e. Yani ne şexsê wan e. Divê ku evana bêne aşkerekirin, me re bêne parvekirin, em alîkirin, em dixwazin da ku em jî hînî gelek tişta bin ka ev çi dikin, çi ji bo çi dikin. yani nizam eger via tabii rahinerekî belkî avantajekî wer hebe ku wek Yunaniya sırf jî piçek Jali Türka da ji Kurda hez dikin yani wa dijminantiyek wî yani nehezkirinek wanê Türka heye ji wî alî de ji Kurda hez dikin belkî ruhê xwe bi wî alî hinkî bide dal Kurdê wek Kurda bifikire ew kelê ez ne bawerim yani ez zêde bawer nakim vî yekê. Yani kekê mêdî vêga divê ku ev camêrekî pir baş be, yekî pir jîrek be jî. Em behsa şexsiyeta wî nakin. Em behsa hilbijartina wî dikin. Yani muhetabê me ne Dalibor Saviçe, muhetabê me serok û rêveberiya Dalkurdê ye. Em ji serok û rêveberiya Dalkurdê re dibêjin ka van hilbijartinê xwe krîterê xwe bi me re parvekin. Ava hûnê dest bi amadebûna bikin, hûnê dest transferê bikin, hûnê bi dest antrenmana bikin, divê ku di mejê we de lêstikek hebe, divê ku wê deklare bikin. Ka hûn xwedî vizyonin, ka hûn xwedî felsefene, ka em ê nîşandankê van felsefa, van vizyona, van perspektîfa em ê ji kur bibînin. Hûn dibê hema çavê xwe bigirin, wallah ez nagirim. Başa divê naberê de Dalkurd tabii programa xwe berî sezonê jî diye eşkere kir bawerim maça xwe ewil wê 27 vê mehê bilîze bi Broma Poykar li Stockholmê piştre wê bi çend tîmên din re heya 26 Adarê maçên wî hene 1 2 3 4 5 6 7 8 heb maça wê bilîze. Bana maçın taybetin ne? Wala wan nenivîsandiye ez wer texmîn dikim ê taybetin ne ew kêne ji ne Kupa Swêdin jî ne gotine yani. Baş günü baş tiştekî xweş e. Erê yani elbet divê van tişta lazim in haziriye Yok şey baş bikin em ê çepqal waxma ile em ji bo rexne hatine vê dinyayê bela tiştekî nakin em rexne dikin. Ku tiştekî kirin bêje ola mala we ava we baş kiriye. Yani futbolîst û lêstikek bi maça bi cî dibe ne bi antrenmana. Loma ew bernama maça rast e. Erê wer o divê naberê de transfer jî dest pê kirin lîstikvanek wan çû yê navî zehmet wala ez ê jî navî nisan. Divê naberê de ê Kurd hat berî 3 sala li wir dilîst navî ew ku Rewan Amîn bi wî li hev kirin di qada navîn de ön lîberoya pêş dilîze. Ew jî nizanim tu çawa wî dibînî bi min jê hez kiribû ji futbola wî lê tu çawa dibînî transferek çawa ye tespîta te çawa ye tu çi dibêjî? Yani min di sala Süper Etanê de salekê jî di Allsvenskanê de rewan temaşa kir şopa. Bawerim eslî ji belkî jî nizanim. Yani yekî li ser xwe bû, yekî beza bû, yekî di ber xwe dida lê ji alî teknîk û ji alî zanîna lêstikê de gelek kêmasîvî hebûn. Yani ez hêvî dikim ku di nava van sala de wan kêmasiyê xwe ji golê rakiribin û ji her avayî amade be û were fêdeke mezin bide. Sê sal zêde di Allsvenskan de dilîze belkî hinek tecrübî çêbûbin yani hîn genc e 25 sal ye.
öyle. Yani Başı. Ki karı lambari videri. reha. Destevan Hangi sağlıyor. mezekin tamaşavanın meçi şirove nüvisine emwan jî bixînin. Mehmet Çakmak çi gotiye serketin ji bo ve hemiye weşan xweş gotiye. Muzaffer way hatiye. Kek Muzaffer merhaba bixêr hatî. Şev baş hêjano slav rêz gotiye. Aha Seyda way wî dît demeke mehkeme wî nedît. Slav rêz hogirin medvê. Cinar Osman way şanişma weş bo Sirac Slava dibêje. Eyüp Alacabay way pesnête de Kurd ji nû ve li xwe vedigerin. Kek Ali Fikri tespitekî rast kiriye her serkeftî bin dibêje kek Eyüp Alacabay. Ehlen. Serselam. Yani degera te Kurdistanê di cî de dibîne. Way Seyda pîroz dike dara dibêje wê ev rahêner li serê Kurda dal Kurdî ve bela dibêje. Dara jî li Swêd dimîne ew jî xweş taqîb dike. Ewa Erdalê me lîsansa Yasîn ji bo superetanê tune dibêje. Yasîn Aras di kadroya rahêneriyê de rola wî wek alîkarê rahêner e. Way di ekîba teknîk ya rahênertiyê de Yasîn li wir e. Kekim tamam yani keke Erdal. Ne xwedî pro lisanse, lê xwedî lisanse. Yani xwe bê lisans di nikarî bibî alîgirê rahîner jî. Divek lisans. İja lisans jî pêle ne. A, B, C, Ç. Lê ya ku dikaribî de Allsvenskanê û derva jî bixebitî veke lisansa gelemperî ji wer pro lisans. Tamam. Yani li wir wek rezerv li wir e wek can kurtaran bêjin. Tişkî bibe ew dîst li wir e yani. Seyda dîsa çi gotiye? Seyda gotiye maçên taybet ji bo damezrandina lîstik pir baş e. Elbet baş e. Baş e kek Elî em dal Kurdê wekî din tişkî bêjî heye em derbasî mijara xwe din bibin. No yani dilê me dal Kurdê ve keko em dixwazin serkeve em dixwazin lîstikeke ku em pê şanaz bin jî bilîzin. Yani bela ku dal ku tenê ji bo me ne tîmeke. Yani vêga çend tiştê me hene ku derkevin em bêjin dîlanê bigirin û yani em nîşanê xelkê yani Kurd li bendenekî dal Kurd rojekî li Ewropa di Lîga Ewropa de derkeve hemberî tîmên qirase û bi taybetî jî gelek kes dixwazin derkeve hemberî tîmeke Tirkiye. Baş e em dal Kurdê li vir bêlin em vegerin cem te dîsa werin Kurdistanê bi rastî ez dibim qey ji bilî Batmanê tîmên me ên Kurdistanê îsal zêde neketin serê min. Hela Wan Spor'a ku salî çi tanî serê tîman lê dîsa jî derneketibû. Îsal gelek xirabe. Ez dixwazî ama özetek bikim piştre ez dixwazim tu war bi giştî ama behsa van tîmên me ên Kurdistanê bikî. Di Lîga Spiya duyem de Ahmetspor û Şanlıurfa Spor heye. Ku yani Ahmetspor puanê wî 28 e o yê Pendîkê jî 39 he. Yani yazde puan fark heye yani. Okay. O Şanlıurfa jî mixabin 23 puanî heye. Di navbir heye. Pazdê me heftiya pêşiya me lig dîsa dest pê dikin kek Elî. Liga Sorya tîmên Kurda jî divir de Wan, Diyarbekir, Adıyaman, Maraş heye. Tu dibînî Wan di rêza heştê de, Diyarbekir Spor 13, Adıyaman 16, Maraş jî 19. Puanekî ferqekî pir heye. Bawerim şansê Wanê belkî ji bo play-offê jî tune be. Er çixwast 4-5 puan ferq hebe jî bi vî havî bawer nakim hebin. O wekî din Lîga Siyê Batman Petrol dilîze ez ê vêya taybetî ji te pirsim kek Elî. Batman çima îsala xwe xurt e sebeb çi ye? Helbet xurtbûna wî kêfa meriv tîne ama ka hela guhertin çi ye? Ferqa wî salî çûn û îsal çi ye? Wî ji te pirsim. Dixwazî em ji van lîgên duyem dest pêkin pir Super Lîgê jî ez dixwazim ji te pirsim. Hema dixwazî ji Batmanê dest pê bike kek Elî. Madem ki ew war ew kin. Çi guhertin di Batmanê de çi bûne? Çima war ew dikin? Yani rahiner biryareke stand. Rahiner biryareke realist stand. Vega weke ku tu zanî
لیستیکا فوتبول زحمته يعني ji bo ku tu bilîzî dibe ku planê te hebe di nava we de ahengek hebe lîstika we honan dibe û herkes di heman demê de wan tişta bike lê ku tu xwe biparêzî ya ji diber xwe bide ew rehet e yani ji bo xweparastinê hunerên wiha refîne ne lazim in êdvan lêga de ku tu zanibî xwe biparêzî bala te ser parastinê be tê req sirê waxin çima di not deqîde tu mudayîn derfetên gol avêtinê derdikevin mesela binêre li maçên Batman Petrolspor li hundir jî li derve jî 1-0, 2-0, 1-0, 2-0 di dow yek filan divir de çi ye Camer gotiye stratejiya min ev e ez ê xwe biparêzim ku derfet bû ez ê êrîş bikim êdinê wiha nakin yani weke ku yani em bêjin Kemilîne û di tîma wan de Messi hene Ronaldo hene û nizam Cannavaro hene yani dibe di heman demê de em ê hem wezîfeyê parastinê bicîbînin hem jî wezîfeyê êrîşê ne rehet e yani lomar dielliqin ditelliqin teqil li wan dikevin dikumişe ya wan sporê jî weke ku tu jî zanî derbe di destpêkê de jî xweş êrîş dikirin lê parastina wan ne li gora eyarê wê êrîşê bû û min her bername de min digot binêre wan spor ji alê bergiriyê wê qelse wê bitirpile tirpilê yani futbol ne tiştekî ku nayê zanîn ku tê îcabên futbolê pêk bînî aynê weke erdê meyî beyar ku tu cot bikî û tov bikî wê genimî bide te futbol jî wiha ye matê ku tê pê nelîzî tu wan rastî wî tu sadiqî wan rastî wî bî wan spor wiha nekir bi ser de jî hinek rêvebirê wan bi hev ketin rêvebirê çû hat serok wezî sifat kim nizam çi bû werhasıl yani piskirêkin navxwe di newanê de pirin tu dibêjî em werim Amed sporê ya ku em her bihêvîne eger gotinê te nexediya bin ser wan e yani ya Adıyaman ji xwe vêga hêdî bi ser xwe de hat Adıyaman bela ku jî Lîga seyem bû şampiyon û hat weke ku em tiştekin ne wiha ye yani divê ku meriv bi çavên biçûk pêşpazê xwe nenêre divê meriv ku hebkî zanibe em li kurin û em bi kîre têne hamberî hev qeweta wî çi ye ez ê karibim çi bikim ku tu li ser wan nefikirî tê va analiziya nekî û li gora wî tu tedbîra nestênî û hema di serê pozê xwe re tu ku êrîş bikî wê pozê te bişkînin Adıyaman spor jî şikandir ê vega heşa wan hate serê wan hêdî gorî xwe dilîzin lê mixabin ya ku min hêvî şikestê kir Tirk dibe hayal kırıklığı Urfa Spor. Min maçeke Ahmet Spor, Urfa Spor'ê li Amedê temaşa kir yani deh qat ji Ahmet Spor çêtir dilîstin. Ez pir bihêvî bûm. Demek ki yani ev destpêkê de baş vê daviyê encamê nebaşlandin demek ev ştekî konjektürel bu yani futbol cevaz dide ku hacana meriv li hev re were. Ji meriv re were yani hev tê dîsta me bîst û di wir de jî hinek xeletiyên rêvebiriyê hene hinek em bêjin cûdatî xistine nava futbolîsta hinek pir peradistîne hinek kêm peradistîne zehmet e ku tu mejiyê gişa di heman potayê de bikî yek êca em werin ser Ahmet Sporê Ahmet Spor vêga di rêza di duwaye de erê di nava Pendîkê û Amedê de 11 puan. Maça xwe dawî jî li hember Pendîkê 3-0 qezenç kiriye. Li mala Pendîkê 3-0. İja devra di duwa ne weke ya pêşiye. Herkes wê berxwe bide. Nexwasin di deh maçê pêşî de. Herkes wê berdixwe. Ku herkes berxwe bide wê karê Pendîkê ne rehet be.
Ve Ahmet Spor garibe ku planekî wî hebe planek çêkiribe Ahmet Spor ve garibe ve farkê ve cudatî ji nava xwe û pendike ji holê rake. Ji bo vê çi lazim e? Ez tim û dayên dibêjim. Di nivîsê xwe de jî dibêjim min got. Divê ku hinekî dê tişta bike Ahmet Spor. Yek bergiriya xwe hinekî derxe pêş û yeko bi pêşbazê xwe re bilîze ya diduwa pozisyona Mervan Çelik û Okan Deniz yani yek êrişkerê millê rastê ye yek jî êrişkerê millê çepê ye. Vana Aykan Atik dişine kenara divê navberê de ez pê hîn bûm ku kenar jî bi Kurdiyê ne bi Tirkiye dişine van kenara. Ekuteyekî şand kenara divê ku ew ji bo gol çêkere haziriyê bikin. Gava ku em li va her du camê re dinêrin ji wan çêtir ê ku garibe gol bavêje tune ye. Ê ku garibe şûta bavêje tune ye. Ê ku garibe biqebze serî lê xetine yani vega ev tawan ji bo çi şînî vir. Ku hepkî têxe hundir û bawer bike wê Ahmet Spor ha bê şik bi ser pendikê gevêjî wê bibe şampiyon. Başı yazda puan fark ve karbe bigre yani. Ev defet heye. Wagt jî heye. Vakt jî heye. Defet jî heye. Weke ku min got ev bênek kirin. Di vê çarşemê yani di sêzdeh vê meyê de li Amedê ji bo hinek pêdiviyên aborî Ahmet Spor şevekê dar dixe. Nivîsa Milî Gîro û Peyama Kurd de hate weşandin jî li ser vê. Ezo kengi? Di çarşemê sêzdeh vê meyê de yani roja çarşemê. Piştî du roja ya sibena disbe. Ha, duazde mi heye ama? Peşe mi kısatı? Peşe mi? Sezde mi? Dibe peşe mi yani? Duazde meyê de enga. Roja çarşemê. Roja çarşemê. Tamam önemli. Evet. Ya ji ku min roja li hev xize nava vê hefteyê de ye welhasıl. Lê di vir de tirsa min tiştekî dinê yani xwe de negira vê ku hinek transfera bikin. Yani ev xetayeke mezin e. Rastî jî pêdiviya Ahmet Spor bi transferê tune ye ku transferê bînî jî ti senkronê ji binî ve xerat kî nabe. Evet. Ama şev baş e. Ji bo yekîtiyê şev baş e. Ji bo aramiyê şev baş e. Ji bo ha enerjiyeke mezin yani enerjiyeke ku wê tîm bibe şampiyon û ev enerjî ji wê şevê ha bifûre xwe bigihîne alîgira xwe bigihîne heskiriyên xweşewîstên Ahmet Sporê gelek giring e. Ku bibe alavê vî tiştî alavê enerjiyeke wiha baş wê hinga ev şev wê mebesta xwe bicibîne. İnşallah. Başı timin Kurdistan'ı jî divê halî de bûn ka ama çend gotine dixwazim til ser timin Kurdayên Süper Ligê jî bêjî kek halî. Li wir rewşa wan ne baş e bawerim. Ne ew. Ka li ku bû li Süper Lig min nawalan. Ya di nava wan de ê ku baş vedişe Antep'e. Erê. Antep vê hefteyê rakibê xwe sêv yek têk bir. Bilîstikeke xweşik jî têk bir. Antep Karagümrük têk bir. Yani ew Erol Bulut ez bî bawerim. Erol Bulut jî ne rahînerekî êrişkere ew jî rahînereke defansîf Vay min anî Malatya ê herî dawiye wek te got Antep di rêza şeşa de ye û Sêwaz jî di rêza heşta de ye. Yani Sêwaz Rıza Çalınbay rahînerê wan e. Rıza Çalınbay ez bî bawerim wê nekeve xinava xeternaka Sêwaz lê bi rastî şimûlîka ku min jê hes dikir
وی وقتی که راهینرتیا انتبهت کرد ورده گلک تشتی خوش کردن دوره به هف کردن وی قوراندن دگاجی بی راهینری مالاتیایه ve maçda meddiku henek tişt hene li ev henek tişt ve ter bikin ku Malatya ve de ligede bimine ejwene bawerim. Yani burası az ne bawerim yani. Ve benim Malatya harat. Var kıyış. Dve nabere de Süper Liga Türkiye'de ardhejek heye. Rahiner yeko diçin ya time mezun jibli Trabzon'e. Ya biçim kredi yani. Em birin timin heri mezun jibli Trabzon'e. Diye ki ne kat ne vek ergave. Yani sebebi heri mezun karaçı be yani van timanji yapması pajdamane. Sebebi heri mezun جعالی آبوریه و سوپر لیگا ترکیش خو iflas کردی. جعالی دلار بلند بونا دلار شو دگوتن yani. Beriş yani ne şey Beriş. Yani devlet bir şekilde ki denevandı civine denevan gridai öktken aviçi aidat atke mahane yani bir alikariya devleti vega evlilik demeşe. Leşko guavan bejin kriza abori he em bahsa Dukatiya İstanbul etkin. Timen İstanbul. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Erse. Le var xuyaya ku devir deji Trabzon seri kişandiye ve bernede yani ve şampiyon jana dem karım bejim beldiyeli Süper Liga Türkiye. Elbet şampiyon İsal Trabzon'e bela ku dinava rahinerade yani Gori, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray eku xwenûtke eku dixwaze ku futbolê fêm bike Abdullah Avcı'ye yani terîn binêrî terîn bêşxwana hewcê min pirtûka vê nivisandiye ez bûme UEFA şampiyon nizamçı tu sergenî Yalçın binêre yani dibêşxwa ez sergenim filan halbuki ji alî sistematika lêstikê ve yani ez bim nepkêrî tiştekî jî nayê yani cahilin biraz vî gotine girane tu bê yek bêje ya tu çawa tişt Fatih Terim re dibêjî cahile merev ji bo yekî çima dibê cahile ku nizanibe çi de axive em jûr dibê cahilin ku tu nizanibî tîmekî bidî lîstin hinga tu cahilî bî îşî Yani az bitte bawerim rahîneriya teknikê wan baş fehm dikî ya herî ew jî Francesco Farioli ku te pesnêwî herî pêşiyek wî tespît kiribû rahînerê Karagümrükê bû pişt re şîrovekarê Türk jî dest pê kirin ku pesnêwî dan این حیوان جت نبود تثبیت کرده بود حتی جبو فنربخچه جد گفتم برا به راهینر لی چه بود که دفج کاراگمرک پیمان بتال کرده اوجی چوب آلانیا یادی سال افکر yani hayat جبو چه var bu yani aşağı bulur yani. Fenerbahçe ayar kır. Durat Dinivê re de jî devje berda. Devje berda û war tene bi serê xwe ma û Karagümrük barayî. Karagümrük jî dixwest yani wan ji wê wî bifrotane bela ku peymana wan hêb wan re hebû wê pere ji Fenerbahçeyê bistandane. Fenerbahçe ev lîstik li wan kir weke sêviya Fransiskolê li holê ma lê bela ku yekî xwe. Yani çu tîmeke hîn baştırıcı Karagümrükê baştır alan ya. Yan Öyle. Baştır. Ne harabe. Ama bibinin yani ne harabe. başa kek Ali vakti me vek avê de hereke diçe way 45 dakika tije bu em piçek jî behsa Ligên Qereseyê Ewropayê bikin ez bi rastî bi ewkê inkî ewkmam Guardiola bi rastî yani ew kesên ku xas serkeftiye
مخابن لأوروبا دكنا كأو سركتم بدستناخه يعني أفضل ماتشة تكشونه كيشية أو فرقة كي مزن خصنا براخو أو تيم عندنا كاد خوازي أم لي مزكن تدبيني مانشستر سيتي بواني بينجو سيا يد ديم تشيلسي تشلو سي ليفربول تشلو دو يعني 10 بوان فرقه 11 بوان فرقه سيدا مادام ما تماشا دكه ام بحث توتنهام جيبكن 33 بوان هي 20 بوان فرقه توتنهام جبير بك سيدا مانشستر سيتي دبيني ماتشين ويما اني براستي في هفته ماتشنا بون ماتشين تعلق بون هبون yani bazı maçlarda giş keskin tedbiri yek tane tek çünek tane ya. Kanek bahsa Guardiola o Liga Premier az duazım te nerin yakha bejikek ali. Yani şu Guardiola yeki kuhe ispat kiriye. Yani La Liga'ya, İspanya'ya bu şampiyon bu şampiyonu Liga şampiyona Jüver derbası Almanya bu Kimin terası haftam evkiriye. Vegajı Britanya'ya rahinleri Manchester City'ye. Lidve de dve kumerif tişteki derhe peş. Yek. Guardiola xudi felsefeye ki yani futbolu pişikle kediliyizde. Nave felsefe çiye? Top yamine. Yani madem ki top navendiye u top ku bimarabe emek karbin gelek tişta bi top bikin. Ev leistikeke dominant u monopole. U Guardiola roja ku buye Guardiola Barcelona le çibu Bayern Münih ve gal Manchester City hemen futbolu hemen felsefe bektine. U serjit kebe. İca İsal Britanya lehamberi ki lehamberi Klopp lehamberi Thomas Tuchel lehamberi Rangnick lehamberi Marcelo Bielsa lehamberi nizam ki yani eko dünyada navivan derbaslı be hamberi var. Liga Premier mi? Ev tişteki nişandı de. Yani vaktaki gotuna Marcelo Bielsa bu. Dugo emek garibin bejin dilestika futbol ede ve inisiyatif desteme de be. Gava vedgot hene sal ne de hazar bu şey. Kıyamet katiya. Çava dibe, tık dibe öngörülmez. Öngörülmez bir Kürtçe etki garip yani. Emni kar peşyarı biri na yani azmin manavi ne eve. Yani neçteki deterministe yani seden u Veri. encam hevnagirin na de hemen tiştile kutul gireday hemen tişta biki ve hemen encam dere de verde determinizmerek heye Guardiola vetke yani felsefe Guardiola evet top yamına babim azet tüm mudayım bırak top güye yap mırbe yace azet gelek neziki top ebim ehenga tima koya pır honandi u pır hevgirti u pır nezi hevde de listin. Veri. باشا كاك علي وقت مقو وقت ما دتشا كاز وان ليجن دجي ازوار بسر هدو ام يكو هرن يعني يكو شباب دور بيجي يكو ام المانيا دس بيمكن يعني ما جو يعني بايرن ميونخ كاس ويناغر اللي في هفته تكشو لهم ساعه خو امجي لهم برموشن غلادبا لتوان فرقاوي ششه نابراوي دورتموند تشلوسر سيحت جبو ليغا المانيا ne hendeke yani. Almanya var ya yani tişki beji bu Almanya em vekerrat bejin. Valla vakit zani az brahineri van legas manji baverim. Yani yeki zane kuçitke. Hoş ne sale şampiyondu ben. Yani eri şu yani karizmaya ke timi heye baveriye ke vahe yani avantajı ke psikolojik eji de lejtikede.
بلا كو انسان دریزن بلا لو ما معرف کارا باسا پسیکولوژیکی بکیتنا و ماچه دل جبو پیلانا لی جبلی ویجی yani yek rahine reke ku felsefe kuyje zana ku çitke yani işte ku antrenmana da seret khabite wana macera tatbik dike yani ne veke ha wala hara lekhir bazı wala idi ne eve yani ne eve dedik fikri kitahebe plana kitahebe beyvet tadikari bilisi Emwerin Serie A براستی دما من نافبرتا نابولي دفريا لتكرار سالي چون چید به اینتر و میلان کتن پیشیه 49 اینتر و 48 میلان به وی انجامی ورد چن مخابن یوونتوس و یدن پاش دمان لبر دیسا شانسی هری مزن خویه ده اینتر ده هرچی خاص ماچک وی کیمجی puan fark که هیا Serie A وسايا يعني دفردجي اري جبو رحيل فوتبولي وانجام نج انتر نج ميلان وني ودي ساج اتلانتا وساسولو ولا ازواج تماشتكم ايكو ليستيكا بار وحبكي فراتر وخرتر كريبه ودليزه دي صعب حدو تيمن ve haftaya şu takiyen her duji Atalanta le deplasmanı 6 golavet Sassuolo le deplasmanı 5 golavet Empoli تجوان تيما حزدكي ازانم براستي ليستكي حزدكم يعني ليستكي حزدكم يعني فرزه فورسا انتر هي يا ميلان هي ام بيجي كاريزما وان هي ام بيجي سردستي كواني ديروكي هي مديات دستي وان ده تكلي وان devlete خوشن ليتشي يعني جبو فوتبول يشتكن دير لعاقل لباجر كردار اجي وقت بفكر ما اجي بتشك زياده ور حسكرنك من لهمبر نابولي هي نظام تشما جبالي ده ورا هي لا ايش نابولي يشتكن اجي لي جروجاك ودافج تشبو صاري بردان از نب نابولي çünkü evcüve sistematik ederket yani evcü bu timeke keysperest yani debe ligor araqibi xaze bilizim yani duvan seviyede evnaya götür şuha elbet gava kut maçe analistiki de heza raqibi xod xinava ve analizi de bitaymen bendi az na qabul kir katiki tiki Napoli bilirse yani felsefe Napoli biterebe. Mesela Atalanta felsefe ekran kiriye. Sassuolo felsefe ekran kiriye. Rast. Ve çağı verin La Liga براستی Barcelona şavi jî nebu dermanjı Barcelona'ra انجام نباشتگره Real Madrid فرقی مزم خسته نابره 15 puan ادبم ل دبالاتك شاندي لحمول ليغا فرقك مزن دنابره كم وديام ده حتى السوبر ليغا تركي جي لجبلي اوكي نافيشيه سيريا ا يدنقش فرقك مزن هي لا ليغا جي ورا يعني ادم قي سانكي ريال مدريد şampiyon eysafı çıtbe. Fazla puan fark. Dibeko bebe ne nabecim kunna beli ev tiştek biz bersifike ve heye. Yani edi futbol pır peşveket. Herkes zane kobu Paris'e. Gavak herkes zane kobu Paris'e hinga jav naqatin. Yek juan tişteki nuçeke ev de tık navavan derti. Yani mesela işte Guardiola Cinava Premier Lig derti. Em bejin Madrid La Liga ve dertte Bayern nizam şükür ve dertte yani li edine veke hevin belaku tekniken antrenmana ilmi antrenmana buya yek edi yani güç mukavetin güç veke hasba bazlıdın yani vahate piştayki bişkini ev çu yani ev çu başa
لیگ یک یا فرانسا جی براستی ما چی دوگوت ما دوگو PSG جنها ده شامپیون جی دست پیکده هر چی قصد دیسا فرق مزن نه بجی آنها فرق بیه 11 ل PSG براستی دست بفرنه کریه پیل فرنه کریه و گازنا ده 4 ماچا و کویما و ماچکتن قزنش کرد چند ماچن قد قزنش ناکه دوی نابره ده نه مسی نه جی چی بو بیه اسپانی Neymar Brezilya نه برزیلی اسپانی ناوی چی بو اوه دفانس دلیزه که کالی این نلیستیه یعنی ناویش بیر کریه اكو شو واتش دینگی نلیستیه مجبیر کریه ها شو مجبور صدق نه میمه نیسه مجبیر کرد وانا نبون درمان لیدی ساجی انجام باش استینه PSG از دبیم به وی لیستکا خو بلکی زیاده شانس نادم کو د لیگا شامپیونان ده هر چخواس بنگه خو او قادروین کو کرینه جبو لیگا شامپیونان ام بستینه کرنه بنجی پک شانسی هم باور ناکم هبه تشد بنجی تکالی Yani vega kumerib gava kilamek jitke kudnava nota yemede ahengek hevgirtinek tinebe enga denge detone dertin. Yani aliki Neymar, aliki Messi, aliki Mbappe, aliki çibu evi vega goj Madrid hatek vega he narize velhasıl. Yani kutte سيرجيو راموس راموس وەکە هەرکاندنا کلامێکی توان دناوا wê temayê de ya ji wê lîstikê de hevre nedurî ew makine naxebite yani ya Paris jî wiha xuya dike û ez bim Pochettino wê nikaribe van her çar figura îdare bike yani her çar figür jî Pochettino hep navdartirin, hep bihêztirin yani. Normal. Tabii ev jî şirova min e yani. İlla şirova min rast e jî ez wê tiştî nabêjim. Ez va şirova dikim. باشه. Kam gol çekerin Avrupa jî binêrin pişra derbasî şiroveyên temaşevan bibin. Li Liga Premier Mohamed Salah 16, li Bundesliga Lewandowski 20, Serie A Vlahovic Fiorentina 16, Benzema La Liga'da 17 o Jonathan David Jalil Fransa jî 11 golê wî hene. Dibên haberê de kek alî futbolîstê salê hinek rexne hatin. Herkes digu bira Lewandowski ve ji nişka de Messi salî şin çi kir ku bu lîstikvanê salê yani. Tamam Messi lîstikvanekî pir mezin e lê salî çi çikir? Messi dibêjî. De baş. Bravo. Hayat bu mesele ve dünyayı ve bu futbolu bilize ku kivi ji bo çi peşniyar bike ez nabêjim na. Messi hiç belakın. Messi. De baş. Kek alî ez şîrovên temaşevanan jî bixwînim. Dîsa ji Seyda em dest pê bikin. Seyda me beriya wî kiriye nizam wî kengî dere ekranê çarpel medyayê karek wî derketibû hîn jî karî nekiriye bila dar ku lîstikek agresîv bilîze wê pir baştir bibe. Gelo rast e kek alî. Seyda wisa divê. Yani li gorî planekî agresîv erişker ya jî agresîv bergirî kîja divê ku keke Seyda wê biryarê bide. Okey. Şerîf Karakurt slavê xwe ji çarpelê re û ji me re şandiye. Spas dikin ji wê re. Seyda bi rastî ev çi ye belkî sosyolojî tê diguhertin nizan behsa Süperlîga Tirkiye dike belkî. Ew mesela guhertina ewka. Wî jî gotiye şovmen ew her ew ye. Yunus Emre çi gotiye ez li her dibêjim em qiyameta bi rêz Elî Fikrî nizanim. Qîmeta bi rêz Elî Fikrî dibêm em qîmeta bi rêz Elî Fikrî nizanim digotim.
چی گوتی دیسه سیدا گلو حالی توتن چوه ما گوت حالی وی حالی حلاوچیه کک علی تو بیجه Vallahi ama da dve peşketine totnum diska devleti ve Türkiye dveje kolaya kaçıyor. yani keke seyda tızanış berebe yani hat Chelsea kire şampiyon çu le İtalya'ya Inter kire şampiyon le ez bilistika konten ne baverim yani ne barem o ne kasım evleistik le Tottenham'e le Premier Lig'e nagre. Evet. Başka seyda kijan devlet? Devlet İngiltere yani devlet Türkiye. Liska devleti. Yunus Emre işte pirsek kiriye bavarım. Em dikarin ji mamoste bipirsin der haqqi hevpeyvine Abdullah Çetin. Çi fikri? Abdullah Çetin revebirê Amedê rexne kir û got ez ji bo direktorê bûnê dixebitim ez ê bihêz tir vegerim Amed Sporê. Bravo. Rahinereki jihati, rahinereki çalak ve regelek tişta bide Ahmet Spor yani average bu Abdullah Çetin ve nahatiye girtin. Bravo nubke yani ku rahinertiyavi vekele istikavi be vallahi ne baverim. Dve ku خوش نو و وجینه yani rahinerti ne listikvaniye. Listike de ya kes ju haber pisyare, ju mevkiya haber pisyare, ju vazife ku rahiner daimi per pisyare, le kutubi rahiner inga tej ne teleji yazda kesa, ev kete ku teteh tejwanji ber pisyare, tejritme ber pisyare, tempoye ber pisyare yani has. Ne rahat yani. Vay Yunus Emre dvet el kuyana, dvet el batmani. نظام تناسكي كيك علي تجمدي از نجمدیم چه ما زیب جمدیم دبي كيك علي ورق غير ماله قالوا هين الباطمانه يا نانا الباطمانه بسم الله Burası keki Yunus Emre هري müyder ne kastı yani tuynastki ve da bir mesaj bir şey ne serçalar ve başa kek Ali bername lever bedavi bu tişki beji em haftaya peşeme disa leverin eyvallah hatire ve şey malava bak ve me godari kir yani sabır nişanı da başa em jvia peveş yuraven tej Diyarbakır Juandera گوداری بکن تماشا بکن بخوینن گلک سپاس جبوی شفجی تماشاوانن هجا حیا هفتیه کدن بمینن دخیر و خشیده ایوار باش